Avelin Zanpa Sunpa Chale Nikopa Krista Zala Kaso Pate Hozo se Hichi Ninu Nunglam To Kisam Kai Bible to Dem Guilong Nidin Hamsina Su Zin Ta Lang na channel hi dunia hichi video bezo se ni wang phai we azi zo hitabang phat phai koi na zo se na mo zo lo ai a chai chan na ve video masa na ve chan tu khang hi Ninu Nunglam a hi tai azi zo pakai je sun asai ri te ana sai pi Ninu Nunglam ki het do na ding le ahung ki le phat het do na diu me chi na tep ham sin ho zo si agui lum gam tai ki het ta diu ka ta san dunia hi fellowship a hi lo le pathin lu ta izil diu a hi lo i khul diu apoi mo dan ana sai te mi tampin asai zo e ho in ka kai jing nai bible ka sim jing nai tauna kamang jing nai ki khom na hom zaw hi jong le kho pui kalung mong se le pathin pat tei bu ka chang nai chule pathin ai om pi jing nai ti jiu e ichi ho chu asi ti naw helovin ichi kalwala chu pathin ta I hol pe nom lo u hitam chule thagawa tang cha na inei lo hitam so te ho pakai lam tu dia iki ku no hitam sam so pi kum sang ni masang chun chu ta banga ho in kai pon tho pathin thu sin na le he kil na nasata ananei Israel te holam kai farsi hola sadusi Messiah anangau chu amo ho ta san dan le het dan dum zuya analam tu mo hinam ven wa nu ye hin Christianity hi sang som di la sabi lang denomination ma hi doctrine le ta san dan chom chi e hi tunin zong ai mo ho pung chi bo adi pending le hoi pending ke lun adang ho adi lo la hem ni laon patini ta san dan le izui dan zong akipang po ai le pathin I ho gel bang banga hi Ninu Nunglam ti hong ke le na hin to mong ding hinam pathin le ka buwa ki mo bangin ka gel le na gelo akipang pon kalam tha le na lam tho akipang poi leisina kun wa na san bangin na gel ule na lam tha sangon ka gel le kalam pi asang zoi ati ai saya pung som na lenga changge changko ai la chun ngai tuon so pi pakai ji sun ai ko tam ta ahin than to rom sa hi ati Matthew bung som ni la li chang som li na chujong le pakai ai ti chan chu wana lengan do kang ni wana kapa lunglam bola bo do hi Matthew bung si chang som ni la na ai le dunia nang le kein pathin dei chu pi ham he mo mo inam chule ai ho lunglam nung chuna pakai dei bonga chu hin pu iman no inam ai hon pakai I pathin no ilung thim pom pi hi na pom pi chule ilagau pom pi wa ngai lut mo ngo inam Bible a pathin in asai chu thina tei lowa koiman pathin me amu lo le ai le a chon si pom phoma pathin lengam ilu the mong lu na revelation bung som ya kat chang som ya sakina chule itina ma jong le thil apu po le khet thil pola chule zo kana lut lo thi la hi kel moi no hin le ka bo amin kisun ho chen si bo chu lut nin a hi ya pi pakai ji ai ka to now the sang ni lam ka kai ai hon san gospel centenary zone ka bo ai bola ni tin na I chon se jing na la I wa yam I chon se na ho hi hoya ko na tan ham I chon se na ho ko di tin tin ham pakai ji san ku ma ku cha ba nga cha pa ha ang ko nga hu na din dan ai sei le I hon ta san pau li het thiam pau bo ku na het thiam le se lo bo chu ku thung lo din dan ham dunia Krista ta ni Ninu Nunglam tu na hai to in le apu in dan to se di ho het lo lo Krista het ni kan thei ham ata le alhem he kan thei lo ki pakai ma mi ching na ho banga lam tu thei di ham pathin thu abui ron sa chu ke het lo ji wa kami te mang tha ai tawi hosia pi di chang do ki online fellowship a hi lo le pathin tu a thop kom le hai tin lo ho di sai pathina kon pute prophecy isial go hozel na class in obung chuma kon hung zaw on pakai ku ma du cha banga mi tim chapa hung ding dan to tip chu alam tu ding dan ahin hedo te aphat chom pi thei the John bung di chang som ni la thuma emu bangun pathin chu ta ale hagawa I hodin chu pathin dei ai dunia ta ket lo wa nei lo le ei mo ho dei dan na pathin hau ni hin kum sang ni masanga haulam kai hole farasi ho tabang ni cho apui hoi tabang hi diu ai phat ki jan pat hi ki cho diu phat cho hi tai so ki pero azi cho ham sin ong thun ding I hin pha ding I ti diu ham I hin diu ham bo I pui pi diu ai tan ki tabang pathin tu ta hol na man phat he do na ding le nei do na ding phat ta lo ding ai na thop khom na hi ni tha bung sigi ma khaya pat bung ko ma khai sung hi ding a hin WhatsApp good voice ko hi ding a hin English ai pa wa so ma hi
tu ta khulnom zo si le hamse na hwa kun pathin hu hi na chang nom zo si nuya description le comment an link a kun ki hin join thei o hi ke hon ki man cha dan ka hin sei video ini ki het tu di wa hi ka hin sei be nom cho hi le hi channel hi ne din hamse na ho su jing ho le pathin thu hong ki update jing ding a hin pachomi sa le subscribe otin elo ipa in sungmi ingai lu cha cha ho jong ana share dana ai hon thil pa bol na ai status o ham story ham ai lo le social media ho jong ina share the o na nang pan la na zala khatin lagaw lama kal som ben anei the hi ti sumel hi in pathinin e mapui jing taw han
완전 강이 돼버렸네. докладе, опубликованном на днях, Всемирный банк предупредил, что странам Западных Балкан необходимо инвестировать минимум 37 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, чтобы защитить людей и собственность от последствий изменений климата. В Северной Македонии пытаются справиться с лесными пожарами
назад Северная Македония на месяц ввела чрезвычайное положение. So there we're stuck there for 3 hours, I think. And in the meantime, we were with the owner at his house to try to fix to think what we could do. And like 2 hours or so later, the emergency came with a big tractor. So they kind of moved the river and took the two groups that were on the outside of the river.